Tariki mirongo manto mwanya ya gisiasa yethirite akione Kenya East kirabethire nikakithira rwatu kwa Mount Kenya rukwithira kinya rukire ni ankuruki kanora ntuko ikwithira igeta yana yangia maingi tuketha tuyamurika orovoru ari Nteto chietu indi mbere yayo twikirite urito Nteto hii abangania aba kiama kia Mount Kenya kuyukia kiama kia Professor Kiapi kia restore mbio Kenya na kwalula kinya mabisa bakyo. Kamiti ya mbunge yorimi na ndethia kuliunga embu kenda kuria burambecha kinya cha mirachi ethirite chietu mero ndene akaunti yu. Ana chukuru ya primary ya mulathankare kuinyana na wachira zinende vya kwana ori kuina ugwati wa murimo ya corona. Nirweto akuretera gichunche kembere kia rono rwa mwanya tuthoko tobaita. Ruarene purity builder arene ndikinyarwanyira kwandikithia byama rwetikiritie na gutumiria kwalulwa koma bisaba kiamaki kuringana na ntumiri rerikite nende kwithira kinyeka irwa kire Kenya ikumune magoru kunkuruki meka gitaka karaja kuthoba kiarire kiama kiria kiatumika rutero Mount Kenya East arinya gavana wa Meru na atongiria bangi na ndikiama giki kionekene na kiama giki nikirole Kiapi atumaira kagitaka racho agitike mutongirio ura warindanikani kiama giki ari Solomon Onyango na ndi achinchena kwa Deni Kivuti ura wari senator mbere wa Embu atongirie bangi baki ajukite kwita atongirie baba pathiti na mpuyu nikenda bajuki atongirie boki amagiki ende gakita gakinya nikenda bekira atongirie bangi baba kajuki atongirie boki amagiki mirato ba Meru County kana Mount Kenya East Governor Kiraito Murungi Martin Wambora Governor wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki Speaker wa National Assembly Justin Muturi na kiama kiu gikuthithwa rebranding barabara yone interim officials ba utetheria gwa kwaya o mieri ire kithiriro kiama gikethirwa gikumira but for now itweja neni kanya kiama gikurugwa kiaumira Ameru ba communicate na uketha twina recruitment members na uketha kwina officials by representative of the face of the country kuna na gikinandi nikeboroterete kwa ni very necessary to Mount Kenya East to na kiama kina party leader wetu uguswagitega president otawomba kugewa party leader okia mende tu swagitega president tuerekire kwenda up no ona kinyeketha bari gutumbikana kiama giki tu expect ga form coalition ya ba kiama kiomba kugagionka kindene kiama nyake mutu wa CCM kwa utawomba ku avoid coalitions at this point at this day and age kwa tu expect kiama giki ketho na coalition na biama bingi in whichever name irage ga pia ya later date no mabunge no thimentere Daud augite kiama giki kuthithwa akirotera gavana wa Meru amuri ukombikana kiama kithithwe RBK zamani kama ningemrai governor sikwe ni Mount Kenya East Party ingaje kagita gaka akiuria atongiria bara bingi pete bagikiriria mtu kiama giki nyuma ya mieri iri kikethwa kikija kiri antu na bakona atongiria bwakyo na ito go expect nguga ito tige jump kiongwa leo ni uri gatangu Okrimanto ya gisiasa ni ati murungamiri wa mibango ya kiama kia ODM Rutero nende na rianete na rwaria rwate speaker wa mbunge nene Justin Muturi no mwaria wa Kirimara raya wa muruka itene okau na rianete na Nteto ire kwithira kiaro kuati kiama kia ODM sesi wa moro oranwe murugamiri wa mibango ya ODM Mbarichia Eastern augite ibakugwata mbaru ngwataniria kirima gia Kirimara inde bati gutambura speaker Justin Muturi areta mwaru wa Kirimara. Tumeshikana na wale wanaongea mambo ya kushikanisha and the others ayenge mararogaroga sinjui neni namba 3 sinjui nendwe makoretwe mai namba 3 miaka kendo yo no 10 no riu nirio mararirikana ne ya Mount Kenya mamenya payslip yao ethiete kuvara wa moro au ririo maririkana ne ya Embu mbere wana meitaga mbere riu mareta Embu ni marangraduate meta a
Mauti Kenya East riu amara urani bo atongoria bo kiama kia ODM ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi vandamanite na kathiriri muma wa Muru na Kachiere andu no nginya matofautishe coalition na manja kiria turavanga ni coalition te manja gacia macio iri ithiraga na ODM ni runji runene rutikingira ndari ya runji rwingi Jubilee nako te karunji kanini wanakorwo ODM egoro na ODM metikitie na democracy no yonekanire na gukuria kiama akithiria na tumanite kiri munini wa mutongoru wa mugongo twa William Samoei Ruto Saitani ndaekorwo anavitiria Raila uria Moi avitiria Raila no Moi akithie gukua murato wakorwo ai munene muno ai Raila amuoverete mevia maumo ogua na Ruto uria ningemuria avere mevia make makuria mbia ciake mwerere na athie kwi Raila no kumuovera na muonie njira amunyite njara na thiku imwe ti umuthi na ndigukwira ni rucio arumiriria ciugo cia Raila no gakorwo ai mutongoria kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mugambi Nagero kunete kamete ya mbunge ya urimi na ndethia ni kinyete kaunti ne yembu kirendionga yo ya kaunti unende na Kirinyaga na Kinyameru kiandite kilunga kinyisio bunge bya kaunti ubirane nde byandamira na gucemania na rimi na bunge baisio bio na raba ugete iba uchunku na ututhariri Nteto ekinya Kamiti ya urimi thiini wa mbunge nene nirenda kuthuthurwa kwa uria mbia iria ciaumire thirikari nene gutethia arimi a muguka thiini wa kaunti ya Embu ciatumirwe. Ino ni vuva ya arimi aya a muguka kurete mateta kuri kamiti ino ma ati kuri na uvotekekanu wa ati mbia ino ni ciatumirwe nae vuva ya thoko cia muguka iria ciakitwe miena ngurani ya kaunti ino kwirikana ati ni cia thogora wa nthi muno ikiringanithua na uria ciari undu umwe kuri na mateta magwa kwa ndemu cia gutetheria urimi wa muguka migundari ya andu kiumbe ithenyari ria migundari ya thirikari na varia arimi engi makiria mangiatethekire. Shade zile zimejengwa za market zimetumia 67 million. We would like an audit of how that money has been used. How a shade ya 1.5 can cost 6.7. We must hold people accountable kwa kazi ile wanafanya. Mambo ya dams, badala ya serikali kuchukua public land, walienda wakiomba mahali ya kujenga dam. Sasa iko kwa nyumbani. Sasa hata kama wewe ni generous namna gani, utakubali kila mtu anapitia kwako hapo katikati ya nyumba kila wakati akikuja kuchota maji? Wauguo kamiti ino ni rutete mavitia thirikari cia kaunti iria iravura thoko ya muguka wariria mumera uyu witikiritwe ni thirikari nene na thirikari iria ciingi cia kaunti ngurani. The issue of Kitui County government and banning muguka, but I think it's primitive of any county government to think that they can bar a product which has not been prohibited, all declared illegal by the government of Kenya. Wavo kamiti ino ni iraruta mavitia riandikithia ria gwika uthuthuria wa muguka na uria wamira mwena wa Meru kutheri ithenya ria gwikwa mwena wa mbere thiini wa kaunti ya Embu kuria muguka uria mwingi ukuragua. Nao arimi aya a muguka ni matanike makiria wirari wao. Tuge transport mireno ne turenda gukorwa twena kindu gia gwikira mira watore muramenya murocio niti na anytime no arivove na anytime no ariume. Here places like Kitui, they have banned the sale of muguka. They are doing it because they are treating it as an illicit drug, and that is why we are appealing that muguka should be recognized as a crop. Nuati wanakuri uguo arimi aya ni mararu kugwatana onthe vamwe niguo mavote kuruira kiria gikiao mari vamwe. Ni marage miario ino varia kamiti ino ya urimi ya mbunge nene marai thiini wa icigo ngurani cia kaunti ya Embu varia maracemanitie na arimi a muguka niguo kumenya mathina maria maravitukirira niguo kumenya uria makuthondeka watho wa kwagirithia biashara ya muguka. Micemanio ino irongoretwo kurwa igitethia gucenjia watho
cio niguo arimi a muguka makora makiguneka makiria na urimi wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nore chukuru iruguru ni onto wata mwane ndiari muna aritwa chukuru ya primary mulathankare bari ugwati ne boku watwa na gutambia murimo ya corona kumania na mpinya na oire chukuru ene nderi na nkuruki yana baraba kwendeka kirasi ne kimwe kenda gweka gataria yenjeremo ya kurigeria corona ni onto bakwa chirasi byakwana na nende bamwe bakwithira bakithoma ira kinyome agitetera kumania na onto bomo bunge wa Imenti North Nwera Dauda wete wata menyedwa kidera chukuru eri no batubo muduri murioki na Nteto Ntukwe mwaki nyuma lituba primary kuthabaki choka skuru na emdo ya narua ni ntukwira tuba secondary pambito choka skuru lakini tukio tegora mono na lituba grade 4 baba kalita kita karaja matite skuru na nani bachokete na gwita grade 5 tukinyete skuru ya Mutharankari primary idakika gitagaka yonekana ikithithia bwega twa 35 no mango gatonya muko no mathomo jao jana mingi ni mantu jegi otea kirasi giki gya CBC kiria ngugi iria riku iria nyingi ni iria tomba gweta ngugi ya njara practical work na ngugi iji ya njara ni kuria muciari atonyere mwarimu atonyere arafu mwana atonyere na kiri gutonyera mono kwa muciari kwena kurita goku inge no ntobo kugura into bibinge biria bagotumira na ana baba kuringana na system 844 urera kari na eje CBC iko na hii grade 5 kono mwanka hand nikenda komba kuthuranira na babweka na nkuru kito kemenya kigirio kiao teka kiri akwino ntu mwanka juju nge bakathithia kigerio nonto bongi bote ari munene wa cukuru iji agwite ntobobu mutumba kumbikana nonto jemo na mbeguru ya litwa ire konekana cukuru iji na gukionekana nyaka gitagaka kwina na challenge ire twini muno gitarire CB ya corona ni social distance irasi bia tubira twina birasi biongo ni irasi 15 na turienda irasi 18 twina kirasi kinyakirire mani ringi bukona itia arabwatino Udura butumite tukinya obici na mbunge wono thibendera Daud nikana tumenya nkuruki na kuringana noe na te cukuru iji mbere cewaga bioro na inya kuthithira ci enda tamenya kethira cukuru iji na thina irasi na ugagindu kira bakathithia kaba kamwandikira baruga kumenyithia thina iji unajua paka wasiposema we cannot do it for them, they have to tell us what the problem is. So kwa saa hii mwaka hii tumewapatia, hii imepita 2020-2021 tumewapatia 1 million na mwaka uliopita 800 na mbele yake tumewapatia pesa mingi na niliwatafutia hata pesa kutoka Nairobi. So wakiwa wanasomesha watoto kwa tent, I think wanafaa wajipange, wakuje na proposal ya how many classes wanataka kufanya ndio tume Nairobi. Amna bubu tugitekana mutindiro kangangi aciari bara baingi ibaugite kwina thina muno kire mantu jege kuria bici na baromba thirikari tugitonyera wau wankuga na aru alito ibochoka ende kinyetha ibochoka tutena aciari batena mbeca na ndiguru yetu ya Kenya uchumi buthuki na ria alito bochoka ikawainda guchoka ende tole aciari itumiete mono no kwa ingwa skuru kimya kimwe na ndi ana bechoka school fees toteneo na ndi thirikari buru tetere riate tunaumia sisi wananchi wa Kenya. Ngiripotera Weru TV beta muthuri Muriuki nonto bo batu bagwichira ya kuria magita kwa magita tuthoko tunini nendi twethara tukiumaira mataunine bononto bokuma kwa withire na nyumene tuthoko tunini tukethara tukinene ataunine ya mutindo kwina tuthoko ntere mwanya tukurite mekanone ya barabara nonto anto kwenda nende kwethara baichura iria mwate twethara tugita na mbere mwani githonde to Christian Wanjeru erunganitie na tuthoko tu abura kwithira twira kinya kithira thirikari yakaitikirite tuthoko tu amona kinya bone ndini bonto bwethirite bwetia ira ni tukwithira tugita na mbere na kunene akine chunche kembere kerono ro mwanya tuthoko tobaita tarani ya mbichi eno na kethirwa we mugeni kuu ni itare akuria mbere kuona bantu baba
ugechiria ni thoko inene ma inde tebukuri ane makandara thoko iri rutere rwa barabara na wakinyabo ukenderwa into chia mithemba yonde tembuku tenguo temera igwete chionde indere ore rutere rwa barabara thoko chia ntere chia bara nichionekanite gutamba banene na kwendo ni antu engi anthini ya Kenya na nikyo murekete imwe cia thoko ino kaunti ya Meru ya kumarato ya tuodiri tura tuagasiau tuna miaka almost 20 ino nayo iri gwetari nene ni kuma tene ndacemania na Kimanthi uria ugutwira kaumo watu tuodhurandirwe by then beto ata municipal council municipality riri kuwe tuodhurania tubaba sikatite town twinde tuodhuranwa amwe kwa tusikata town no tuodhuranwa baba arendera Timinyakiru continental jadi mo dario continental baba ari soko mjingara kwa uchumi twinde twa baba atwakwithwa tusikatite town twarukitwe so ni imwe ni umu amari mambererie ku bo batu tutenjite aja kimbati nontu imeneti chakuri kuri twetio cerikana batu twikwariko imeneti na imbijinya da iko county assembly county offices ingwiti document itura gogu endia mathoko ino chuchiere au kabere tugitaba kandene thoko ije kwa uthirikari yetu county ni benefitaga ugatega kethe ibaro kuona bametenderia no kuona ibari yakabwega ndeje ujitore yakabwega bare bachuma benderia uti mtu rendo aja na thirikari yetu county gitumi niki inderia utethio kuretwo ndani ya mathoko ugendaga mbere kiri thoko inene tayo gakoromone tukonsindwe ria into bikoga bakethira imbeja cia ya cia county kana koro ntubwe ya gukwandikanwa kore antu bandika nginya bakone na aria choko thoko ira nene ito bati kwethira kinya tungo toke wa party imwe tokethio na thito kwa antu bairika bathatu tafadhali thirikari county etoririkane kiririkana thoko ira no ntore mwe twetaga bare banenkerwo atokero batu lakini batu otebio tona ende nonto inotiche thoko iria iri mathabuni ma thirikari makenderia amwonkari lakini ukweli bungwa ni jagidare corona tomba kuona itu anti congested thoko ya koromone toike marigo muiteria kwou tuthoko tudungi tumaira ni temporary kwou itwa munda tugwatanire ruyu kiri gicunji gia kairi tuthoko twa baita na ni Christine Wanjeru ba Christine Nonto Bwandeto na mutagiri unene no tete kwithira tukiona kanya gakunoka ende nyumen kaita kate kuraya kedira ngecho kaira na Nteto inge Play on the best of July on Star Times. Catch the War of the Worlds on Fox. Brothers on Novela E. The best of movies on TNT and BBO. Bea on Swahili Channel. Toonami and DreamWorks. The exclusive Bet King Premier League. Trace Music and Triple P to keep you in the groove. Is all about your viewing pleasure. Get yourself an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet at only 999 Kenya shillings or a satellite dish decoder plus 30 days free smart bouquet at 2,699 Kenya shillings. No tuchogera ati nende meri ne mekai medekru makareka ya uragani nteri chegembe ibongelekete bunene pokyumanya na waga gyando cheki michien na kinya wamba ntukune cheru arwane nde kwederete na ripoti ya makareka ya ara ya mwaboridi kinyibarete kwarni koyareria kirande kibande to
Munigeto Nteto Dennis Mugendi na utariria ya moya makarika ya kiriro no roro mwanya. Weri ne jujwa ki tugitaraga ni kwithiritwe kuri na makarika ja maingi ja uragani nterene ijisia igembe ishigone bionde bitatu bia ubunge yani igembe South, Central na North takuntonyiri. Tuambiri tie na igembe South kiumie ne kithiru mushine o maua mwari umwe kurairwo protein mwitio ne jo barabara ya Njenelo ona kuni uria kwirikana ne musore wawe o muthaka gitumi ni mantu jegie wendo kugasa ringi ntule ni akiruri muthaka umwe kuragwa gukirikana ni mwitonga umwe gitumi kwirikana akuyamira amwatarona kiuma agawimira atete na wogu magelage tuigetena tugoyi boga iti ya umita inkai ntule ni antu bankui ntomurume ungi kwithira oraitwe ni antu ba gitumi ni kwenda ikuraga ngina jwaura ntule ni anchenge mu biashara kirimi bondo kwithirwa kwite baba ingi kuakora itwe na makarika jangi kitho na kinya kiongoa na ramunti ya ndamwira umana manyuru na muromo weja mwirigona na jujwa igembe Central jangi jaleo mudia ni ntomurume umwanjira kumutemanga kulingana na kujeri ire amatokere atungana na baba ire baba muwata mbureki yambara ya muitangire njara amwekera muri inkingo ndamuthia tamunkana munda na yurawe na raure aretere amuwata amukura sehemu cia siri metawa salomi lenke alafu mukuru kwa nene tosiele no ana bamwankana banana nuko maranjire thina na njire ontamanga no mpitanga mauro ndebela nda ukanda twana ndegwa ukantore mutare nana miaka 16 wetana kumurigo na jwa igembe North ntule ni Ameriki muthaka kurago na njire ya kuratha na migwi yitumi gukirikana ni gutua miraya itha na ikarika ringi ntule ni akiro mwathi muthaka ungi kurago ni mwingi gukirikanaga ni mwamba ugwati na mwinyangia munene nariane gundi yake ke antu baba inje bareta wa 27 brothers Weru kirima karika jaja jonde jombite ikuthithika ja uragani ni jama kai arungamiri ukaria bajukitie itagaria igembe South gutina ryo kinya rimwe litungatiritwe untu igeria ria magita ja maingire andiki ba Nteto kwaranire na komanda wa polisi Hassan Abdi Hassan litumbikanaga akiuga atina umenyo. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Batiri umweru wa kanisa ya Catholic ya Mikindori Father Stephen Muchunko na uriti ya ritoko ganeni nandoni njaba ichoka chukuru kaiteneka. Father Muchunko wa Weru Thaa Imwe ni ya itirite nende kujaira wa makarika ya waga agenda ni ya machukuru ontubura nende akuri ya ritoba tiketira bayu kuma na muduganio ya ukirita meka iteneka ubatiri unende na uriti ya rimo batiketire ondi alitwabambiritio sokera masukuru batire munene okanise St. Massimo Teresia Mikindori Stephen Muchunko na uraimwe ni muno kanise ne oewu nyuma yiko kya mototiki Father Nkanya na akuria muno alitwa baba isoka sukuru basoka metuete agiri ni ontukwina masukuru mwanya ya ithi tukibindi na kithiru na barabara ingekiteane na buruni ashiari anabetno gukwa kwina thina nwere kundene ya skuru ugeta kubithia dormitory ugeta kuthithia uthuku no buriku kana cause any damage in the school no to properties ira cia skuru ciakitwe na mbesa o cia ribeto na riria tugwita tukakuthithia repairs cia the damages that mashukuru no kuromba aciari na arimu betu na religious leaders
gutegera in a very special way the boy child. It was in religious leaders tuinde twaragiria igatigani cionde cia thiba beto batitira kono bonka mwana urathithite kiriu awita cukuru. Thirikari nĩ ithithĩtie boya ikareta day schools kiritani mbeca tu cia bia kurea kenda na ona bia kurea na thirikari committed kuwa muciari wende agwirite kuchokia mono ke cukuru na tukethira twina wanderetwe akarea wita ndio tuhakikishana bakuita cukuru na beto ke agwithirwa tukathithio tukarekana beto baritawe cukuru no tukethira twithine wera tukwenda ucio ko ni tukoromba ayuthi beto na siasa rida bukoromba kura kiri ayuthi tutikabatumira bubuyi no ntubate abane kabate no menyo Kimathi. Mbunge wa Ekuru County ya Tharaka Nithi Beatrice Nkadhana ureti ya chiari baraba inana bachiari na mawathe nindi aibo kana kwarua ni aturi kadari wa gutiibo iri omuntu kwewa mwana wina mawathe na aria ugite nikyo ke mwana wende kwewa kanya kakurianira na barabangi Samuel Gaishimana ututariria Nteto Kinya. Ikienini gya kambi ya Chibowa location ya Kiang'ondu ara mubunge wa Ekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice Nkadha akomanite na antu barabaturaga na mawathe bantereinu akiaria kagita kunkadha na uritie achiari baana barabare na mawathe batige kubaithaga kana kurega kubaumiria kiri mwingi bagikira kugwetanirwa na mawathe ariuga achiari bamwe ibaregete kwira ana bago cukuru barabare na mawathe bagikuthuka egi ara akobauria batigane na mutugojo nuntu mwana wonde ikitharimo itakomakania bura akari withira wena wathe kana ena mwana utaingire nyomba wikira murigi bamotuje ko bakagira murigi bakathaika ku nyomba mwana uwa batikumenyerwa na njira jionde na buyolera tesibabe na twana tatu kana wena muntu aku no batikumenyerera ona thirikari ne batikumenyera antu baunonto mtu uno tora na mawathe mutarini wa baraba watithagwa mbia cia utethio ithirikari untubra akuga bogati mabathi mbere kunyamara no ntubwa kwaga utethio bubu dajienge nwezagira thirikari tena mbia laba mbesha ikunyia baka reduce members bamwe bakatigwa lakini mbona no twaragiria inde parliament kenda bomba kuchokwa the system bomba kutetheka kwa hiyo na thirikari yetu yonde ne batikwithwa ekerethereria mutura wina wathe nikendo na wakomba kwithwa ena maisha mega tabau bangi ikiathoniku arankadha anenkerete antu baba mawathe 28 mitungi ya gas amwe na mariko makuruga na mitungi enu na uritie baraba kubingana nwe kithurano nikijite kirigite iki kia mubunge wa Ekuru batige kumeneria wira yake indi kinyabo bachwe baraba karuthira akari yuno kwibona limo baba mama county abanengera mitungi wira ute mwega ni undaleta mitungi ya gas watu ikana na timu wega kuburetera ati bwekere sima bukarugaga nayo siaweke kana bugulira ngoto kama gembi ilia kana leta shughuli kana leta ishiko kana atia iwe wuru kwaragia Nteto itigatuteithia ri au ni maendeleo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ngeno kuna tenende ya karibantura ya Kamaro wandini ankomotigani ya wez nindi beirutaniritia na wakira mwakuru mwanti wa nyumba ya gotu nyumba iranende mwakuru ediretia etiawa mwakuru uranende uturana mbayua atiumba kwira kiro makia kana ikundi ya wewengwa na eriga erotedio bwaturi kenda kumbedia manto ya nyuma ike kwira kiwate kana ni murimo mudemba ya stroke na kwanza mukirimideka na Nteto hii Mwarine wa kanyumba kaka mwekoro Lydia Karauki uraonjere kumania murimo imbite ya mubunge otigania West Ndaitare John Mutunga ari aromba kura mwaka ene ongiri 17 iraetete na mbere kwirwa na witukanga nontu bwantogo mwekoro Karauki asiru mwaka ene ongiri 15 noti wate komba kwibithira no atia na kuongela kathita ntata mukuro we uramwikaira inya akwa tariki 27 mweri muthiru no mutio kene bothuku na imbithe ya korua teme ya kuithambia kwere inya ndira inya iyo ya mwana ntegemenya kure mbe uyongo ibuko na impione
Teona iya muringeti tando tekeo angangatandika kunia unka imamera kwira ndarita ingwe ya ukamata uturia na ukumia twaturia o twaturia me tukaironge no twaturia Koni nkwira kinya ntura ibwega no ntunete utethio bwetu riu atori bantura ibachumiritio mwakira nyumba nje akenda chithano mpio na ibonanitie wiru bwao bakibuithio ntubu kibura bombite kwa tukona nubatio mutethia na community ingi yonthe tuthurania twinthe nko ibwega na kiranga ibwega rendo tununite kamaro kamira ibwega no tukinya bochemania murungu abutharime abongele ithithia rire kathi muno ichibo kimatia Morris Kilemi urawete akariba ntura ibethera bena ngwataniro enjea. Hakuna mlevi hapa, hawa ni watu wanafanya kazi na mikono yao. No weta nture ne otiona changa rukoro urungi ruonthe kamaro ne antu bende maendeleo ne antu batencho wichi ibango na nkubura antu bakamaro bwite ambere ou mwambila itenora kurombete kio bunge tigania West na urane umwe baraba kubitha kio ntubo na rombete mubunge Thai John Mutunga kuritaniria ngwe na thirikari ikiraku akariba ntero ibati nyuma keweti na mbere no ntubo awe witenga thirikari muyumbe wetu kithira kai thirikari ni athai of course barabara yera kwa wainda ikemwe no tukinya we na inya bira kibiko nindi kwethira wekinya ila thirikari wa miromba ne kaumba weta atia mantu ne akiama kia Meru kirakireyeri kumari korua etwethira twina kiama keto kia Meru kwethira tukawatanira na kiama ya kira kia UNDA tukethira katwe coalition tukaithe tairo nende Ameru twireni atongoria betu tuwatanire twitwinthe tuwatane mbaru tuthure tubithia kiama kimwe na ingwetikia kiraitu na utungoria mantu yu na iya kuendelea tubithia kiama kimwe twethira twina kiama kira tukaithe taira kyo ki national government. Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa mukiri wa Mithika. Nangina kuni ati nende ya kariba wandi antunene gembe North baraba imwankene ya county isio lo bakawata tati kene nende ati kidu nyuma ya kariba ntere chia mwathi ntugu ya goro kuwata taito ndinsi chia menda ayao ende akari ibantu nene na boiba gwikirwa agweru ati ntugu itekuraja kinya babakona taito ndinsi chia menda ayao no ende kuringana na MCA wandi eno to Jendel Mauta akiboragia gitari ya muntu akona taito ndindi na metumire ebura kwagirite ndeuria residents na bo wona taito ndindi tafadhali netumike na njirembe ya tukandispose miunda yetu tuya kwendia miunda katutumira taito deeds na njira tibui katumitumire na njira ira ukwinufaisha kana wikuria kiuchumi kuringana noe kira kengi getigere ndi kuthima kithaka akira kirukiro orwa barabara ira yankanetie kaunti ya Meru na kaunti ya Isiolo nikenda kira muntu kwinya wewethiro aina uge mantu nimegie kithaka agiku na njira ira gatumira kuthima kithaka iku ni ukurukira watho oba Community Land Act na step wengi nio irithurere kuthima kithaka kira kieto ntunene si kitaka ke kikathimwa na through process ira ewetwa the Community Land Act whereby it to encourage ownership ithwere ya the entire ntunene kutuko te muntu wo ntunene ote part ya kitaka kira kikathimwa aitika barabara there is a system ya kuhakikisha kila mtu na kuown kitaka ke na Minister of Lands twarechenwe tukabwe the stakeholders meeting ira wananchi bakeya baelimishwe na bonwe mutaratara yo kuthima kithaka kira nikenda kutwika ubonka muntu ntunene na kwithware part watho oba Community Land Act ni kwithirwa kwina atonga baraba ithagirwa bakikinya mendani eno na kwanjiria kwigitangira menda abobongwa kiombe turethio nonto ya itare ringe kwithirwa kwina antu bara ambwanyenye bara bomba kweya bakayukia kithaka kira baka on takabira to the disadvantage ya muntoro to siomba na ndo kuntukura ni kuraya ku there is a modality ile mbo tumeka tukahakikisha every person na I part ya ownership ya this land whereby the Community Land Act ni kuspell mutungire wa ndegoro Kenyatta na kinyete ndegoro ni angireda kirendionga yekia mbere ndegoro ni uko kaita kankurukia mieri ya 18 akiaria mubalodi wa Kenya ndegoro niwe manwa SP wa ugete ndionga ya uhuru ni akulikithia ngwatano ya ndegoro ichiele SP nkuruki na ugete ndionga ya uhuru ekedra nende ikiaria mathomo na re uhuru kinyani umwaka rigitia kanje mathomo ndegoro ni the president, guest of government,
invited by Her Majesty's government. He is due here to co-chair the Global Partnership for Education Summit happening on the 28th and 29th. The aim of that summit is to raise funds for education, especially for vulnerable people around the globe. The target for this fundraiser effectively is 5 billion and the Prime Minister will review the areas of strategic partnership that we have. As you know, this area covers key areas like mutual prosperity. So mutual prosperity are things like investment, business, and areas around the business climate. It does include security and defense, regional security specifically, because we as the world, including the United Kingdom, to deal with these security imperatives. Nagira kuna tege kundike mwekea kitege kithirikari kumantere chedara kanidine nde kirutaniritie kenda kuritana akaribantere unjira cyo ikabo kenda bomba kwedera kinyaba gichonera mwate yoge kundikine nde kiritani na matura muno barane nde bakuri antorene naraba inge batumayiranko na kubaritana Mauritania yaya kinende baruwa Mauritania yaya kedra etedera kyabone neke kumenyera rera nyonto tedra kwena bitangi bomite Paul wakabide nandatoi Baborantu ikuthino abumiti thakani ikuthira nkiama ino jijikeneta kibwe kumantere chetharaka bakigwa bena njira ya kumenyera rera gukurukira njira ya kunyithia tumiri bwanko ona makara thugani iria tona ko gutirerio so toka map na India ya kuthondeka fires basket cookers iri gutumira nko inkai muno na watumira nko inkai muno kathukia irio biaku kathukia ugekira ndene kabukira ugasave monki waku na ugasave gas kethiri gas gutumira nio bagitumagira miarendara na guntu gwankinde gutumika boibi meno imiare gutemona aramironi tukathondeka ikabo bietu na twathondeka ikabo tugakiandi value kukurukira kugura miringiti materials mathondeka miringiti tukugura maratati tugakiandi value kenda kiumba kuruga na uconserve the heat ere kwendeka kubethi irio bietu na kiri urugi ugitumagira gikabo giki wethukie mutere waku ukathorukia ndarika chiere nomo borontherukagia mutere waku kethiri maguta wakekera maguta ruje ndo kawaida then wathorukia ndarika chiere ukathukia gategora na gachuria karake na mwanki wora ugekera kaboni kena nkuniki wabora then ukathukia nkuniki kaboni ugakunikira na after that ugatumira ukaya kuri irio byaku after 1 hour irio byaku kethira bikore mutere waku kigwo kubya no wena karuke ka thongi na wena very good taste kethiri imuthere kuruga muthere weta muke for only 45 minutes ugategora ugekira ikaboni yaku ukathi kurima ukathi kurethia ukathi kuruta ngwechi yaku onto bara kuringana na aciari ababo ithiritwo bore bwa kiguni tikumenyera rera gunga kinya urutire ngugi ibwa mucie ari mere mire makara mathirire na tito gukura twana tukabo toto twetiga twataga na tuirio tukathi tukeje ibibere enyeko gwata mbura ende mbura ni aurire twatema mite twatiwa bajabujibo bare twirata ibo twatemire ngo kirimani tukathi munda itukaito gaketha ka tukathi kuretia tukeja churia ni bere tugetegura mwanki no abura na pia bitikorongoria churia Assistant Chief wa Kithigiri Sublocation Madam Penina akiritambitwa kirakaribanteri no kuwatambaru mirandi teno na nkuruki kuigwa letu yetu terenge mtu akawatwa kagita karakangi kinya watu ikinya ria mbura ya urenene ni ukondoria munda so inkuromba antu bareke no tema miti kabisa bachokere kurugana na ikabo bibi umirite no tukegwa tugise maisha metu na lera letu ikenda tukura bwega nkiripotera Weru TV kumantere chetharaka mbito wa Paul ogwa kabede wendia na uguri urete
FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Nagire mwantege biachara ni atinende University ya Kenyatta nambere tionturia county ni adarakanithi nende kenda gutegera ombani boyo kuru biachara ne akiaria kaita kakurugire mubango yo University ya Chukanga bana wa county umuthomi njoki na uritia kare ba county kwatanira na thunduria ba kenda kumbedia mubango yo Samuel Gaishimana Nteto. No bichini ya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muchi Wachuka aramboto ya arimo amwana aruti wira barongirwo chonkoni ba University ya Kenyatta batongeretwe imunini wa chancellor wa university inu Professor Paul Wainaina bakomanite na gavana Muthomi Njuki kwariria mantu ma utwiria bra university inu bawatanirite na thirikari ya kaunti bakwirigirwa kuruthandeni ya kaunti ino. Kuringana na Wainaina, kaunti ya Tharaka Nithi ni imwe ya kaunti inya ira university no itarite kurutha utwiria bukonie gupa ekuru inya ya kiuchumi. The people in Tharaka Nithi are not going to be guinea pigs. They are going to help us to invent what we call applied research. Research that you do because you want to use it immediately. Kuringana na gavana Muthomi Njuki, kaunti ya Tharaka Nithi ithuritwe kumania na kanyomba gakumenyera twana kara thirikari yake yakite thokoni ya Chuka gakumenyera twana twa ekuru barabendagiria thokoni inu. Anamate ambete kumenyakana resort ni kuruta kana karuta wira. Ntu ni kuruta wira baba already makethiro maina mbeca cia kuthondeka krechenu kana nyombenu ya ciana ya gicicio thino thoko cietu cionthe thino Tharaka Nithi na tiga thoko cionka tukena nkinya kuthondeka macukuruni mamwe metu mara tukathura no ntoni tukwenda pia tutethia kina mama mana metha wewe natona tunitwa miaka 2 miaka 3 miaka 4 na matumba kubira cukuru na matena murutu wa wira iraita kwa daycare. Njuki ariuga kiringwataniro eno thirikari yake igate utwiria bobobo gatetheria kwagirithia utoro bwa ekuru amwe na kithomo kiritwana tura tutakwire ukinyithia ukuru bwa kuthi cukuru. Research tu ya gutethia scientists ni research ya gutethia nkinya tuyo turi antu Tharaka Nithi no ndu tuka benefit directly guti curriculum ne kwithagirwo riku ya ciana ira cia miaka 4 kwiguruka Kenya muzima. Curriculum ambagiriria curriculum ya ECD ira ambagiriria miaka 5 kuthi na mbere standard 1 tena gwita competence based curriculum. Research yathira ukethirwa kwina uwezekano kwithirwa twina curriculum ya ciana kwambiria miaka 4 kwiguruka nthi ira nkithirwa ri formal paper kana gintu kiandikitwo nkiumba kuga twana twa sector na nithothomithwa bamwe tura tungi twinde thaino kuna kuna daycare o ntothomithia kira kwenda. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Na kumiro no tukuda nende tugekera gatanta kinde tuchietu nkado nancho no tubokwidira watanirite no ni tukida ringi tukweta na era wona chie kinyatha ithatu anusu no tubonde tucheru ithatu mwankira kaita kau gakwenda kaita kia moneto madidi ya Purity Richard na ngeto Phineas Imana.